I te kōti teitei o Whanganui I te rangi nei, te rōpū motopaika Hells Angels me te kaunihera ārohe e whawhai ana mō ngā tohu kēnge. He mea rāhui ngā tohu kēnge I te taone o Whanganui I te rātau. Heoi he ai ki te rōpū Hells Angels, kāore I te kaunihera te mana ki te whakatairanga I taua ture. Kei a Mikey Sherman ngā whakamārama. He take kua roa nei e tautohetia ana, no te rangi nei I toko ake anō ai I te kōti. Whilst Parliament empowered the District Council to regulate, it did not empower it to prohibit. Koe nei te wero matua te kēnge motopaika o Hells Angels ki te kaunihera ārohe o Whanganui, hei tā rātau kāore I te kaunihera te mana ki te whakarite I ētahi wāhanga o te ture rāhui I ngā tohu kēnge. Hei tauira kāore te tangata e tāia te mau tohu kēnge I Whanganui, tai rawa hoki ki te 200 mita o ngā rori matua ki te taone. The prohibitions were intended to be pockets, this small, that park, not Wanganui City. He ture tēnei I huake ngā mahi whakahāwea a ngā kēnge o Whanganui, e ai ki ngā tatauranga te tari prihimana, kua kitea kētia ngā hua o roto I te ture hou. He oi kei te tau patuhia tērā I te āpitihana. The prosecutions under this bylaw, only one has been for a gang patch. All others have been for caps and t-shirts and similar. He take tēnei ka noho hei tauira ma ērā atu o ngā kaunihera e whakaaro nui ana ki tēnei momo ture. Ko te kaunihera ārohe o Wairoa tērā I tēnei wā, kei te whakaritea tonutia, tā rātau pire. Mikey Sherman, Te Karere.